Halapain itu kapakamatala, hanani keloa mata inata, nono atama kepahitana, betatalo moe hatu heila. Halapain itu kapakamatala, hanani keloa mata inata, nono atama kepahitana, betatalo moe hatu heila. Ko kori ke uhu whangamoa I he talamalo e whanua ka umai ngahi talawhatapu tau peku wha o atu pe miheni. Talangata ia te au whai ki tua mamao ka ata moe whainga maria ko ni ke o atu ai. Hau mau polokalama ko ia whanua wha au ki he weekend. Ai o ku lawa ki whahoko te polokalama ko ni. E au pe me Salt Lake City, pe api he whoki ki he whafofonga, Paula Piveni Piukala. Pe me California, ku ne lotonga iai he dainimi, ku lawa ke ma whihoko taki pe. I he tuunga koe nuki ai e tau ngahi tuunga whakateknolosia ka lau ki whahoko atoa e tau polokalama ko ia ki he pongpongi ni mō katak whamore mōre pēka pau e kai ke fuu rerei atu e tau interneti pe kai ke fuongo rerei atu ka teki mō tolu ko ngak ma whakatau ma wahe loa me wheitu ma anga maheni ko he polokalama me ai ka neongo ia ko te mawhenga peho ma rerei taha I he hoani I he pongpongi ni ke lawa ke whakahoko ke ongo atu e tau polokalama ko ia FATUFONUA fo o ki he weekendi. Pe neongo pe ko mahino I pe I he hoani o ku pongpongia apito I he feitu uko ni I he ano masima ku kei pongpong pe he foki ki California. Ka neongo foki I tonga pe mo Nusila pe he ki Australia o ku malpe ku o kei po uri. Ka mo whadama pe te mo toki mea mai ke tau polokalama he taimi ko ia te mo toki ofo hake ai I he pongpongini lawa ke tau kau whataha I he polokalama koe ni o hoani. Whiawhia foki tai tai lerei, e whafofonga I he laine, piveni malo da mao e bongbongini, pia malo mo e ngau e bihena. Whiawhia haki masi e whituuna, California, I he bongbongini. Malo e tau lau solo e, o kore te pege o whane watapu. O ia. E feitoni e alere au pito. E alere au pito ke tāpulu. Nau tau tau mani afi. Tahe ngahi kau ngā mea lelei. I ne more tono hoa uikosi. Nau fia ki pefte tahine o ma to fifine I Melbourne. Nau nau to grava mani afi. Ai kani tue tai nimi ko hai ai fuoloa hoki fuolau mai ko ni e piven. Te ke ki ngari fuoloa pe ko e lava pe whatongi ako ke foki rewa ki tonga. Ko tu te midi whaongo ka to bige awa whare area. Te ki malolo I pe au ia he no tāpolo atu he no kau tāpolo me California ni o. I whakawheresa doi pe o taritari doi pe ke I he kahana tai me awa whare area. Ia foki ko wakai atu foki ki he ongongo he tai nimi. O ku mahino mai tu unga ko ia o ku iai ai matina mo kore foki whare area ke whakahoko ko ia a hono a fotu I whare area ke ki malolo whare area e nau ngā we. Kai orewa ke mo whai ko ia ai eke
ki whakamauanga, pe koe ha tuunga, pe koa ha paloparema mau he tau konstituto ne, I he tuunga koe na ea uki ai Vons, ai a kou tau whaatala noa ki ai. Koe ha tuunga kou wau he tainimi ki ai, koe ha ai mea koe kumo wau gai me whamaonga I he lolotonga ni. Ko ia. Na mau whaitohi whaki wharearea ke whakatatari hatoi o mai ha asenita fo ou ki he whare o whatatau ke kuwalwha e toi tūtūni. I kai ngofua ke toi whakahuma ha asenita kehe. Kai orewa kua whangatuku ai vote of no confidence. Koe uhi oku porei whakalao ki whamauanga ai whaunga lai whakahoko aki ai vote of no confidence oku ne mau ia I toi tūtūni o ne mau ia I kone sūtone tatau te whita kuponoa kupsi o ai kone sūtone pena tari mai he whamauanga he ui ke ko si oku ia case ke sa akiopol case ke ave ke whakahoko ai judicial review he whamauanga tō mai rewa ke purelulu ko o si ke tuwhai mautoro kau ai na mau pore I whalao ai tutuni ke mga document ke sea wharearea pe me wharearea he purelulu ko o si koe no mologu o ake ai ahoi wa walu ke no moloi ke o mai hanau tari makatuunga nau whai tūtūni ka maha nau response ke statement of claim ai NPH na aku whakaukau au o koe ai hawhahinga o tai he Supreme Court rules ke ne expectaiti ai ha judicial review o ku whakatatari mai ai a ko whafufu ai a ta fitu o Novema toki mau kai kau e ia fulau mahino o me he ai na toki tuwhai he pule lulu ko na tokosi a koe whalaite te ia fulau mahino ka go expect by next week wahalau mahino me whamawanga pe o ku expectaite foi process koe ni pe mui pe koe no moloia na tula koe ne hopo petitions lo tonga tari mai e wharearea ka pau pore I whakalao haola o hawhiri o tuku hifo he whamau o he rules e koe a pe tanima ave a tanima pe para expectaite within 3 months o clear hopo e koe a koe tari mai a koe tari mai ke wharearea ai o waipe ko amanaki wa whahinga mea te tau lava o whakawawe ai judicial review koe ni uhinga o kurotonga tari ma wharearea koe complication koe he ni ka pau e pesiu a wharearea ia o whakaawa o hoko atia ha asenita kehe o te gei ke whawhangatuku koe whuirea koe a whangatuku ia au koe taimou pore ia I koe whakalao te gei ke a whangatuku so therefore koe ke totonu ke o mai vai loa ke te o maha asenita kehe so koe ki complication e taka paurewa he kai ke whakawawe he whamauanga ai judicial review ia rewa ki palpare mai koe ai a foki koe eke foki na mo eke motoke whamauanga ai na mo ave koe kakano koe eke koe ia ke na wakai ipe o ku mau e kone instituto ne I he whaunga koe na e whahoko ake Vons o kai ki whahoko ai TT7 ai a koe kakano ia eke na mo whai ka
ko tali ko mai fa ma wanga hange ko fa matala o kune tala mai ko ai case ke fai ai bakai ki ai ko uhinga ia ko osi ia o mau ko studio ne pe ko ke mau pe ko tonu hia pe hala ia ko hinga pe ke mo hoko tu ki ai to ha ure ba ngo fa ai o fa hoko na ko ia na aki o na case ko Maria na mau ave foi test case wa he foi uraki ko no o paloti ai debate without debate ko foi uraki me ko foi i test case ta ko hikinima ai ongo minister na kai fili unelected minister he foi paloti ke o debate ai whakarea koe whakapalangi te rawa o hake solo kupuni mata kupsi ono o kone stutone he rea whakapalangi ke whakarea ai uhinga ko pehe wai merit he on foi keisi lo o ke ma ai me kone he kone stutone piven he dynamic ke hoko be mo go he kapa o ke ma ai kupu ko ya ko ai ko whatonea ko ai whakamau o very straightforward kaki ne taria ia o ku wah magatuunga hikinima ai ongo ko ne taria ia o ku magatuunga ia o ku mau ia koni sudone hono paloti tai tipeti ai ko whatonga ne ongo ai judicial review but highly likely kono grande halivi o ku mahino lewe wai keisia wai akio por case he ko uhinga ko no roki ave ko ke te kore halivi te hanga fa mau o filter pe o ku wef ke fra more taimi ai pe ko ke wef ai na mau ave foi test case wa ko foi test case ko na ke tali fa mau pa uhinga le pa tokonia ai ena AVP que kono mari ko kau he ku hanga le wa he foi test case he ne wa one o mai ke so ko fratonea ko aku ke hikinima ai ongo minister ta fili ko fare ko kupsiono in any vote of no confidence ai ko so ko tu ko file ko any ya awia o ko hanga include ki ai hafahinga vote i for a process o go sio ki a vote of no confidence is a process ko interpret mai he fra mau ko for a vote of no confidence is a task ko ai ko for hikinima ki no tu hifo ai ko o ne fatone ai mai ko for hikinima ko ke tuku hifo ko hikinima be uhinga mai ku puni mata hano ko uhinga ko ke ku ni mata ai ko do faria mai in any vote of no confidence ki vote ki proceed if for process of vote of no confidence ko ke tui ai ko tau pe ko pe mai ko for vote of no confidence ko for process ia mata mono lau mono tali mono tipeti me ko that's the process para pa ya have vote for process ko ya o ko ngo fu ka minister na ka ke fili he ka kai ko fa mau ka sort mai uhinga pe ke for hikinima tau potuta i for process ko ke vinga lei ke sobre tamai ko ke aki o polo ya pa mahino le vai a so ka de pe mai le vai
ka koe voti ta ti peiti o aki o polo. There's a merit in the ai tokonia ke foi mape fola we oi ke si goni. Koi. Fe e ta whaaki ko ia, o mahino foki ki toko lahi, o ku iai foki ai tutu uni pe ia ku mo whao i wharearea, ange koe ni ko hae, neongo koe hae u mea koni o ku atu e he lao mo mea ka, ku iai pe mo tutu uni, o ku mo whao i wharearea ko ni fie maari e pe sea wharearea ki hamea pa ko ne palo tire wa ia. Ka paurewa te na hao e ta whaaki koe e wharearea ia, ta mai na e fie maari e pe sea ia, na waki o te whaaki koe ia. O ku mou wakai pe ke ta whaaki koe ia, he taimi koe no mou talanoa ai koe alu ke whamawanga. Koe lau maari e tatau ia e sol. I hopo koe ni nai ave e mateni ke whamawanga. He kau aki pa mo tali e hiki wahenga o ngau e aki e sekula. O wheka wakpa mo e sekula. Koe whakatonurea i he hopo ia. Ko ha pe auti hasirini. Ko pau ke vouti. Ko pau ke vouti i whareare. Ko no ave koe ai pakone pe ko ha motion for resolutions. Ko pau ke tipeiti pe a vouti i wharearea. Koe ne pehe koe ave ave takai. Ai koe wat pe foi fotu pe o mai ai tari hataha mei i tua wharearea ake ne tiki mai pe poupou gai pe wake poupou gai. It's no way a mauni ake motions pe resolutions ke whai tutu ni a wharearea. Koe whakatonu rea ko pehe o i he sea. Koe o kai ke absolutia, o kai ke tauatai na sea ia ke whai tutu uni. Ka conditional o tutu ne sea. He osi hono sufficiently debated. Nai osi mahino mata ape i he taimna e lau mai ai hono fotutu mai fonga ka awe. He sea te tau lau whakataha pe tari pia boi tuku aki i he koe konga pe ia e whakotuu. No way e debate, mai koha debate. Aia ka paurewa pe mai hataha. Koe lau e tari, koe lau ai tuku aki i pia moi tari, that is debated. Eu nau te hana tō te redefine foi a definition o debate. Eu tau ki kamata ke tau ki mahei si i tau dolo ai. Kai se maureo ke ave whainga whakawenga koe ai aki ia mapa maha. He kono he kai te ke nia koe me whawhinga koe ke whamai no ngau ke whairea koe whatatokoni. Whatatokoni po a Privy Council. There is a worldwide definition of Privy Council. Ang hanga tō to redefine i tonga. Osi redefine e tau tolu ka kau whare i pia e te awhio. Pea ke ui pia koe Privy Council. Personal matters. Ka lotongo ea koe waita definitions o Privy Council koe kau whare e na awhio i state affairs. I hono kāwene whanua. Lotongo ea koe whaibiti. Ai koe uhinga. We need to conform ka whahinga definitions o ku acceptable o ku widely. Kei e tau kei alatu pe koe o tau pe o alatu koe kau mai kai haa ia hono toi ti whaini. Ka mahino pe fokia he ne tuku kon he taini mi ia, ka ba he ne hoko atu kon ki whakamau anga. O ku mahino pe ia e malawa whakateknikare pe ke ngā aue aki,
ke tifeni aki he ta whaaki ko e whare area se a ia me whare area ai ngai whakau ko ia o i he whare area pe ke nā uhanga o mai e nau tu uni ngā ue paku i he sea ke fie maari e ke ki ha whahinga area ku whare area pe ane whahare vai ia fie mau ke pālo e malawa pe ke nau tifeni me ta whaaki ko ia e piveni Io, koe tau a kifo kia ko whainga mea pete te ara geu te halo ki te tau ai pepe uinga rei, pe wai ge uinga rei. E koe hange koe whakamatala ki mua solo. Koe palo parema koe whainga whakaukau koe ia ki mua ba mo o se rireo ana honga fulu. Tena e mo onie na ia parliamentary supremacy ia ki mua he wana honga fulu. Na o ange koni sutone ia ki whare area ke nau mau e lipati tau ataina ke nau whau e nau whonga ngā au e pia nau tolu whau e nau tunga wāhenga pe mea katoa whaiteliha pia whare area hano whau. Koe taimana o se riri koe wana honga fulu ala mai rewa he lau paa ngā ia e kai ke lawa whare area ia o toi whau beha nau hiki wāhenga. Kai orewa ko foto o mai me mau mawhai ke wāhenga. Remuneration of quality. Kala mai rewa he ko si iua ia. Ai koe whai mea ene ko pe tono no wai. Ai kau whare i whakalao ki he whare pa mai pure anga. He nai tānaki mai he whai ririwe wana ho furu e kupsi iua. Ai ko kou kuhinga e ke koe ke mau mau. Ai utala mai kupsi iua ki. O i he whare area ke nau whau e nau rules and procedures kupsi iua kia. Tā mai rewa he kupsi iua. Kua pau ke mui a whare area ki he rule and procedure. Koe ki mua e nea kei ke tala mai ai ki kua pau ke nau mui kia. Ai koe whoi mi whakamamawhai e nai tikrea mai hopo koe hono ave mate ne hiki wahenga a ke whunga koe sekula. O pehe he whamau o ku whepaki a pa mai koni stutone he kua tutuni mai koni stutone ke mui ki he tutune ya kono wharea koe toi tutuni ko ha motions e kai ke lava o paloti ka ua rewa i he opinion ai sea ko o sufficiently debated pa koe whehu i rewa i he sekula o kune accomplish ai sufficiently debated e tari i kai tuke ka pai e convince whamau ia koe lau e tohi tari ta lau pa moi tohi whehu i that's what they define as sufficiently debated he koe whakarea ia koe tohi tutuni Toi. Ine tu urema he taini mi fok o ku mahino o pito ai ngā hange koe ni ko tau tala noa fok tau tala noa mau pe piven he mawahe koe ngahi mawhai separation of powers. Ai foki i he hange koe ni koe whamauanga koe wharearea. Ai e kai foki malawa ke tau pehe ke nofo pe whamauanga ai panau hau na dolo taofi fo i ai wharearea tala atu koe mea koe na mo whai he vonse o ku hala. Kai au rewa ke moa o ke mohanga o ave ki whamauanga, ke nau whai hano wakai i pe mau e tau koni stuto ne, mga inga pe. Pe aku mahu inga rewa ki ai ngā ue koe o whahoko, o koe konga ni o whai ki ai wakai he taini mi. Ko inga koe tu unga koe ni o wau ki ai na ki whamatala ki ai toki mau e me aki novema, pakapau e toki mau ki ai, mahalo na toki whai ai whakahoko ai review koe ni ha whainga taimi ki mui atu ai pe koe whakao singa tau pe koe tau ka hau. Ai aga process ia honge o ki loloa koe ha ene uesia e whakahoko ki he ngā ue ai wharearea. Heku ilo i whaka taimi koe ni o kuawa na e totonu ki awa e wharearea whainga he ripo ti mo e hafua umea koe ia. Koe ha ene uesia e ala malawa ki hoko ki wharearea. Koe hange koe
Ko whakarea ko e gai ke ngau e whamanga rea ko awe ki wharea poe. Ka koe whakarea to tono. Hei gai ke tukuange he whamanga ke hoko atu. Judicial review. Ka o rewa ko nau whakaukau koe in their opinion o ku mau e koni stutone. Koe toki situation pe, koe condition pe, koe scenario pe e malawa ke rea mai e whamau anga ki he internal proceedings a whare rea ka pau o ku ne mau e koni stutone. Ata dendet ko separation of power o kai lewa ke lava lewa a whamau anga ia rea mai ke internal proceedings. Unless and until o mau e koni stutone. He koe whakarea koe he whamau. After all, koe fuakawa ia o whai he kau whakawhakawharea rea, pea moe kau minister, ke tau he koni stutone, righteous and perfect. Tau koe pe uhinga le rei solo, solo koe ne, koe tau parangata a pe ke koni stutone. Koe tau mau i pe koni stutone. There's no rule of law. O ka tau bea mono e prokete koni stutone. Tau whoki rewa tau tauria ke lao e wāta. E koe panana Republicans. Eia kia au. Pe koe hai whakakau from any angle. I he taimi koe ni oku whakamore ke foi process ke whakatontonu pe oku mau e koni stutone. O hangea koe laua Einstein koe ki he ako. Education costs money, but it will cost you more if you don't. Tau pehe koe foi process koe ni hono pore i whakalao. Pe oku mau i koni stutone he foi proceedings koe ni. Ke hau, it may cost money, cost time. Solo, but it will cost the country far more if we do not take a measure to make sure that we are in line with our constitution. Aia kia au ia. Far outweigh, the benefits far outweigh. He ko sio e solo me ki foi taimi pe koe ni. Te ka kato foi saikolo, ai foi te me tau e taha. Ka koe sio koe a aku foi waha taimi koe ni. Koe angai ne whakahoko i mea kou sio ki ai. Koe ki mua ke tari e patseti. Pau ke rak o mai ai annual report. Kene o mai hawhahinga indicator ka tau tolu ke practicality ono allocate silini. Ai tu hawe kakai. Pea osi pe koe patseti pau ke tau tala noa ke ngahi mata vai o mai report atita. Tako konga rewa koe me ako ngahi lao ke ne hanga poupoi ai ngahi fuotu polisi ngā aue o mai he patseti. Koe foi saikolo koe ne tuko he taimini. Koe uhina e o mai ki au o mai e ngahi makatuunga o ka whakahoko whatongia tae whalalaanga o i pare mea mwene. Nai o mai ki he whare. Te kei ke awhanga tuku. But move on e whare without resolving e umea koe ni. Kai ane whakamore ke whanua. Te oat pe whatata koe ni e sol hane tof tau pehe koe foi whakatau wakapuna koe ne lolutai. Imagine if we do not make sure tau mui ke lao. Sio ke lahe mau ke whanua. $15 million. This apea me he whare paanga te kei ke ilo e whare area. Te kei ke whakahai whare area.
Pea ko oslahi pe ai u faitutuni ai whare ki mua ngā wea ke anga maheni that cost the country more millions te kei ke awea ke whatonton me he whamawa ai ke au ko taha pe nia ngahi process e tokoni ke whawhokfoki ai whaunga tatake whanua ke maolunga e rule of laws ke pure lao he kai solo we can forever naming e o faitutuni palo parema te kei ke o mai ka kumahino ka au solo palo parema he gono hinga he nai tau ko ene afiona e nofo mai he executive he aho ko i ki mo he wana ho fulu pena hange na nofo pe ai ho eki fare area o whakaapa pe ke executive he taimi ko to ape hange pera hoko ko anga maheng pe ko mafai tau e me na loto ke hanga faton ko taimi ko e diriu e wana ho fulu na o mai ne afiora ne mafai ki fare area mafai ko enta e anga maheni ne nofo ko he executive o mai fare area ha mafai ko ya e de filia pare mia filia ka minister na fai he ne afio e malo executive ko ni ne anga tuku mai ne foi mafai ko ya e pepa palo te kakai o hake mo ka ufafonga to ta fitu pe tohi irewa koni sutone ke nau tariui mai executive ki fare area tariui mai o mai ake fonga ko mai report fakata mai palan fakata mo paanga tanaki paanga fakamore o mika to ai fare area Poi aho koe, nai fai tutuni pe executive, confidential pe ko ui ko tutuni e ne afio. Honi, ua ui mai mo e ne afio ana. Ke fai he fare ho nau fatongia, hono sivi, ai pule anga o aho. Ke o mai he kau minista, e nau report fatau I fare ane. Me koe na ke anga maheni ki mua. E taimi tatau foki piveni o whahau kia talana. O koe foki mea ku o ku ha fihi ma upe ia I he wakai ko e kakai. Hange koe ni ko ho talanoa koe ni ki he paanga tahani mamiliona. O warepe ku o ku mawaha ia me he whare paanga te ke hau ia ki whare area. Whai a kia ngā ue koe ni koe ki he whakatau wakapuna hangi koe whamatala koe ke o mai Ai a foki o ku whakakaukau e kakai I he taimi lahi. Hange koe mea koe ko tutuuni ko ia, pe koe lao ko ia, o ku kua pau ke ave ai mea ko toa pe whamore kia paanga whanua ki whare area. Me taimi tatau pe o ku ake o ange pe e he lao ia ki he pare mia mo kabineti, ai ange pe nau tolu ai whahinga mawhai ka teki nau tolu, o ku nau lava pe nau tolu ke nau toki, o mai pe nau tolu e whahinga mea ko nau whai kai whakamore ki whare area, he taimi o nau loto ke o mai ai ki ai. O mo whanonga to he debate he mea behe o ku whaha mai mea, ko toki mau pe ni a kabineti ia pa nau toki whahu mai ki whare area. O whahu mai o os whai e whi ngā ue ia. Ko mea whako o whinga te kakai ko ke nau ilo I, ko ha koe ke whai mo malawa ai ke mahina u mea ko ia, ko ke hangi ko nika pa ta ofi o pito pe u mea ka tala mai, pa anga ko toa pe pa hau whare area toki ngofo ke ngā ue aki. Ko hako ke malawa ai ke clear cut ututu unio pehe. Ka ki o ange o mai pe lao pehe o mi whare area ke ta mai pehe pure anga ia. O kui ai pe mau totonu a mau toluia ko o mai he lao ke mau toki o mai pe ki whare area he taimi. Te mau ai ki o mai ki whare area. Oi, o kai ke whaiteria pehe pure anga ia. O tutuni ia ko ni sutone. Ka kono whakaofo whai a solo ka matanga ue a ke a whare hopo. Kine whakatontonu mai ai process mo e whonga ngā ue whakahoko he wharepa, whakahoko he executive. Pake ko glau, ko e anga maheni e na ia, nai whai pehewe, ki mua ia. Whetakai pe nau tolo ko e tamu koe nau hiki wahenga peu, nau hiki wahenga. Pake mea ilo nei ui ia koe mea ilo e whare area. Na kei ke pehe ke kau tutuni ia he koni stutone, he ikai ke
totongi hapaanga me fare paanga. Hiki nima ki ai fare area. There has never been any line item I hapatseti o wanoa wanoa watolu peko wanoa wafa. Never in any line item I hapatseti. Heko megon matuta makai hanga foi case ko ni ki au hanga foi case ko ni fatau wakao. Uki I tāpune tāpune fonua loto ko ini. Kau pare meam. Ko hono uhinga ni hanga whamantaratu. Totongi konga he patseti ko wanoa wanoa watolu. Totongi konga. Totongi konga he wanoa watolu wanoa wafa. Aina totongi he auraki o sune o wanoa watolu. Pa totongi he ai to fol inia he ongo foi tau whakapaanga e ua. Ko no whakarea ka pau te ke totongi ha silini klotonga tāpuni a whare area. Ko rocky seating pe ko a whare area, rocky whakaava pe. Pau ke disclose mai e kia he. Ai tau pe ka pau ko foi totongi ko I sune. Nai kai kia hano line item he patset ko ia. Nai toton ko ne ava ko foi seating ko a whare area time ko ia. Nai toton ke nau disclose ai. E kai so ko tok disclose mai ni he fe uia e au. He ko ata e fo tu uni e whakangata hano toi whakangofua e kautaha lurutai ke nau hoko atu hano area ke whakatau whakapuna kai whatever ko kakato investigations me he commit fili ko na akurak fo tu ke ho aya ke au koe mahu inga ia koe ano ngau eki kai te fu ke me ko ni solo mo taimi ko nei na ave ai u bribery case ke fa mawanga ai talo no malanga iona akirisi ai bribery ke kakai ke o te nau tokanga ke foi topai nau tokanga ke ngai principal tene o mai halanga fonua tolonga sio ke ya o mai pe ke o afe wa tahana ke malo ki pe ai bribery ka ko ke osko ne hopo no hopo I o mai he ngai fa mau o a o tu ne fa mau tangi ko hopo hia ai hopo ko bribery it's a criminal standard tane au fanga tuku mai I he criminal standard ko ia o an si te toi kau minister to tolu ko ni I he criminal standard so ke ne lava ko foi case ko ia I kai toi fifi taiminia so ke fili ko ne ko fatata bine fili tanta pon fulu a pau na te ke fai foi hopo ko ia o me matua mai pe pore anga o proipi ko ne fe hape kaki ai fili kakai o sia ke osan goia tau whakahoa me time nei proipi mo time go nei fili ai kai ke toi whaha tufa pe ko ha proipi ka nau tak tahau pe o malangai te toi whakakau mo whainga whakotutu hi hawi sonde e lava ki tolonga e langa whanua so ke whika auraki mo whika aua na nao malanga he pure I lere tu hau e whanua ai principal whakatemokala tiki whika tolu, whika wha, whika nima nao na to malanga I he whakatafe mai monu iako na wahenga mo fili au ka wanga whakatafe mai ka alo kai haasi mai o mo tuku hau e ka ngai waenga ke whakatafe mai so ana bau raula po ilo ai ke o fili kono mahu inga ka o solo le vai taimini ke ngau e ka whamawanga ko to fi hai ne fai tutoni a whare area kono pore mo pehe sea ko ne tutuni wa whangatuku Mando ko sekula na ko uhinga na Rocky Race e au sekula I whakaukau na o mai
Sanuare tau lainene o tisema. Koi. O vale pe ko tufa mai e tohi ave takai. E tari ke vahe, ke hoko atu e vahe. E pare mia malolo, mo te whakalolo e ne rivi he mahina tolu. He koe mea koe nau ku whakaukau ke, ngau ke ave takai lo tonga ke tāpuni. He tu ia whare area. Mandu nei Blackford tu ken tāpuni he au fito tisema. Ya kai ke tari ne a fio ka tua, ka ke iawa pia whare. Eko te koe mena ka mantai whiui. Pea mawhaka ki kihi ai mo se a au pia tala mai se a koe anga mahe ni lea ko osta o e wanoa ai kai ke tau toi sio. Sio ko taim koe na awegi whamau anga. Whakarewa he whamau whahino hino mai. Ka ko fotu o atu i hene pehe ko hono whakangata e ke toi ngau ea ke awe takai. E kai haasea ka tuku hawa e whanua mi whare paa. Kone ngata ai ai hoi mea koe. Aia koe koe mahu inga koe kia au rewa. Ai foi hopo ia koe ni ke hono mau i koni sutoni. Au bea rea mai he whakamau. After all, ko mou fuakawa. E mou tau he koni sutoni. Koe, Maria pito ai tau wakai foki he ke u whamatala koe ni whai ke tala noa e piven. Hange koe na ke tala noa ke ane nai koe mea koe nuku hoko, na ke whatata aki foki e whakatau wakapuna koe ni o ta whatala noa peke ai ke whakatau wakapuna. Lulutai, pake na ke pehe whakane nai koe tuki tāpuni ene o e whanua loto ene. Ko mana tui pe foki he taimi ko koe na e whotua he pare mea i whare area ke ko whiunga ka e mo hoko atua, whai ai pālotika mo hoko atu ai ngā ue. O mai rewa mone challenge ane, mone pore ane tala mai. Pakapau oku, iai ha mea ia ku ke tai fia maari, ko whamauanga ena ku ata. Ai ko wheu pokia o wheu he taini mi ia. O ko ne tu ko ia, o ai ha mea whakalao o ku e malawa ai ke whai whakailo ko ni. Ko ngā ku osi o mai pehe pare mea ia pore ko ia. Ko whamauanga ena ku ata ka pau ku waha taha ke tai fia maari ia ka isiu. Ka tau pāloti. Winga e lue ko ni whamauanga solo. E saka foi, winga koe kulau ko no tuki tāpuni ene foi. Whai no nei le te kofi ne kau tamuene. Solo, na anau tala mai i whare area. Kia gono loia kia ni awhio, loia kia ka kai whanua. Koe ua miliona Amerika, tau pe koe ua 4.5 miliona tonga. Na e tipo sitia ke wakapuna koe ni, koe tokoni hanga tonu peia, al pure anga Australia ki he kau taha lulutai. Na nau tala mai. Koe uinga koe ke whakaasea e patseti, he koe ka silinia ai pure anga. Koe tokoni hanga tonu pe. E koe na mandui na whamatalo, na hana tō teke Australia lalupasi. He ko hono tapu hae mea koe ni solo. I he whainga whakaukau koe ni ngā e koe ni konu hoko he mito isi. He ikai ke ngofua ke pure anga. Ke nau directly deal with a company. Outside of government sphere. Sioki he. Tala mai rewa nau tōria ko uio koe ke uinga koe ka silini ai pure anga. Ko uinga e ko silini pe ai pure anga Australiana nau o mai hanga tonu pe ke that's ko mea na ki voi e pare mea mo tokon pare mea I whare area. Information ko mai whare area is officials. Sai. Wheko e hono o atu e whehu I ki he High Commissioner Australia I Tonga. Tamai High Commissioner loi pure anga ia. Loi pare mea mo tokon pare mea. Tamai High Commissioner ia. Ko patset support anga maheni pea. Ai pure anga Australia ke pure anga Tonga. Unau o mai e nau silini he polokalama kui ko patset support. Pako no whakare, so pato e tau maha no whakarea. Ko discretions peia ai pare mea pe mono pure anga ke nau allocate mau patset support. Pe ko whe sektoa o nau loto ke ave gai nau patset support. So,
so kia, that is criminal. Mahali hapi. Kotoa fatu. Goia. Hoko tu goia. Kotoa fatu tamake ne o goia e keisi ko ni solo pako. O te nau whakakaukau nau tōruia e tuku noa i keisi ko ni. Peku kono uhinga he, that's a direct breach of the constitutions. He kai ke lava ke tau sipi pe da ko ni sutone and pretend there is nothing wrong. So ko tuku ke hang so ko mau e ko ni tuku ke hang e ne tai poto hono whaka more ke tuku hau e kakai. Ko foi fa po ni miliona na toki whakakakato ke palanisi e a ta whago au kosi ai o whaka totongi whaka osi. E ke goi whare area, ka mai nau doko no ia e kau taha i he retirement fund. Whamatala na mai whare area. Whego o mai goe vote of no confidence, tala mai nau tōria, koe whakatause aia e pure anga. Whakatause aia e pure anga i he lulu tai. So ke koe moi loia ki, koe ai nea whio loia ki e pufare, loia ki e kakai. In any case, in any event, ka pau koe whakatausea na e tonu ke asi mai he patset ai temi. Koe foi a mauni koe mau os allocatea ke whakatau aki he pure anga ai sea me he lulutai. E ke aha mea peheia, no single line item ke ne hanga o mai. Hange ko glau koe mena tonga mea na kuongo ia o wai mea whiharaki. Hena mau toksi tua mai be me patseti, not a single statement pe ko haki fo i pala kalafi o asi he taimi tipeiti i mo tala noai mo nau preseni mai nau budget statement ni o ku ai ha tahani ma miliona o ku amana ke nau whakatau se aki. None. Nau hao nau toria mo ki taha po niwa miliona o vali i mai he fofonga kakai te mauhanga whawhanga mo primary school student. Mahuinga bito e piveni ai ngawe ko ni mo fai pa ko tu ya o ko hinga ia ko sino o kina tolu ko i he pureanga ko ni ka ko hinga e hoko u fatonton fuko fa hoko ya ke ni tau fia te anga maheni pe mo ngawe pe he fai e ha kau pare mia pe mo ha cabinet i inga hi hoko mai ga ka u ke ka pa ke fra hoko ai ngawe ko ya e lele aki pe anga maheni pe me ume pe he kwa pe fangi me fa teknikare kunau o kunau malava pe ke na fa ha mai te na tu ya ka ko nga ko konga ko ni i hange ta ostala no foki ki he review ko no mo fa ha ko i fa ma wanga aia o ku ai time ia o tuku mai ai ko vaka hi fo i o asmai me ngong ai fare area ku fai ngai he tai ni ngai ia ai ka fa fonga ko tai menu fai ngai ai ka fa fonga ki hona ngai wa henga na o ma ko POLOKALAMA pe ia o fa ha ko ma pe fare area o ko ni ko ne tu ko ni i he tu ko ia e malava pe ku ke pe foki ai inchance mo ia na mohanga ave ai malava pe se ai he mahino ka lolo ai ngawe ai fa mawanga e malava pe se ai ki tu ni ke hoko te fare area ia ga neongo ai ho mo pe to tonu pe ke mo focus i he vons ke kakato foi process ko ia ko tu ni ko instituto ne Ona mo ni e tuan pe ke tau te ka ke foi ma fa ko ia ke auia ko ia ko whakakaukau fuoloa mo tua ia e foi whakaukau ko whaideria pe paremia whaideria pe sea koe vau tāpeu te whaideria e so ki ha pure anga ke pure lao ko pau ke tau mo ke lao ko wharea ko ke ai whawharea rea na os allocate pe ia i he kalenta wharea rea ko o ka topa ko mahina ahia ai whawharea rea
ke au ya kuna o sia pe o fotu I fale area na o indicate pe o ke sea ke a he tongata fitu ya au ku kore e tongata fitu ya ai paanga na anau hanga maheni hono whakamoreki he koe whakatu tamaken ka au koe ki au he na koe konga e ku whakarea koe tohi o ku mawhasia kakai he totongi tuku hau tai uhinga e whakakakato koe ke whakakakato ai whakawharearea lolotonga koe ia ko o hanga pehe office whakawahenga o tāna ke ngā whie mau e kakai ko au na gos ahi au ia he waki hu mai pe koe December tau gosi pe au ahi au ia Januari mo Februari o mai he kuwahenga au kia ai na ngā whie mau o whinga le wau ke hanga sort out solova ai ngā whie mau ko ia pe au ave o mea goa ke atita ke whai mo ngāwe mai atita ia ke o ke whakahu e ku ripoti koe konga koe wisim goa wharearea te whakahu le vai ku ripoti ke mea nai whai mau huku wahenga mea na whakamore ki kai paanga koe hai whamatala atita ke kakano ke uhinga lelei ka pauta ke whakafoki ho mana tu solo na ia ngahi ripoti ngahi wahenga nai lere mai wa ko no me mosune ki mo he patseti ko ku fehu I ko aku sona to ki ripoti mai pe me sune ali patseti si ulai ale voto no confideni te ke ya me ai fai pata mai de to ai I o katopa awe ki niwa kuna ukore mai kwa kia hafare pehe ia ai fare tali anga kakai auke au ni tike kia hafare pehe ia au nau te tuat ke nau te ato ai ke o mai ange nau fe mau e toi tala mai pehe foi ripot ko ni ke langa mua mau fare pehe ke au o kue mea ia o kulavea whakaata mai e kisi o koe ke whainga anga maheni koe I mua koe pe fai fotu e ngai ofisi e koe patseti koe nina e tāri e wafi tāwalu ke fotu e ofisi o mai mo sirine o kumi mo kau ngā ue pe whaka ngā ue I nau tore ofisi so ko au I tongata fit fai kolo pe wha wai fukau ngā ue ofisi koe nau ngā ue ke he wahenga alua ngā ue whare area ngā ue na toke he wahenga ospe koe ia na o tānaki mai ngai whe mau e wahenga to o teu e ripoti office toi wahe pe he whare area ia ki he kau ngā ue whare area mo kau me pa whare area ai sirini ma wahe ke nau toi o tānaki mai mea go o tānaki office koe ku wheru I mea nio nau whakau I e kakai to tong tukhau mea nio nau toi ai ha whakau he koe ngai whakamore ko ia ko hai une fuasol fuahe peo fuatu mai patse so ka pau te tau whenge tahanga mini mai se umea koe ni te tau lava reduce patseti ke oe mawhasia kakai he koe patseti tānak mai me tukau ai o kei lahi pe mea ia ke whaha ngā ue ki ai. Ka hikai ke lawa ia o hoko ko ha isiu, ka orewa ko reise ia mea ke hoko ko ha isiu. Ka o ngai e ku fotutu ngā ue aku. Ka ea mea ko ngo tu wheharaki. Pe te nautari, pe kai ke nautari, but I must raise it ke mahino ko isiu. Maybe down the line. Ka he kai ke race ia he kai ke lava kai ke wha ngā ue ki ai. Aia koe ku whakaamua aku ke remove foi paanga mawahe koe ni o ku awe ke ai whawhare area. E ne to'o e mawhasia koe me kakai. He koe konga whokia e ku visone pe koe kaweinga ngā ue he ku alu ke kakai. E pure I lere nau tukhau ke whakasisi hono walaiki no ai nau tukhau.
ai ko me ko mata ai hange ko raki ai ko ne to ya vetakai ke ti specie silin ko ko no ti specie pure anga silin te ke o mai ki fare area ke uhinga le somehow I'm conscious about it o no fo ha ka hinga me e ala so ke me ko ya so na walo ahi ke a pilau tohi wai me e wana fatonga o fu tu unga maulalo ta ngaria mo wana wa tolo wai vai nu pe mo toileti o nga he pilau tohi fu tu unga maulalo ko ku no fo ko fe hui e tu unga fakau o executive he ahoni mama au pito hanau fakau na to ke na e trese me ko ya mahalo kapau e tuku ke nau peisi mahalo e toi hatau e te au pa toki afe mai nau whakaukau ke tokanga e vai inu e primary school pe moe pathroom e primary school ke au ka ke aha tau will mahu inga ia kapau aha mahu inga ia ai minister ako pe moe pure anga pe moe fonua i he educations they must focus in primary school matawai au e ako ke lava he hako tupu tokanga e ngai public convenient ai ngun tau sio market tau sio he state umi tau sio he tawanga pasi to be able to manage that well ko pau ke ako ia ke me level ko matawai o kwai foto aku mo kwa nga ai project ke mauanga e mau tolpea o langa kono nga ke fai mo demonstrate ke fonua ko feitu pala kutaha ko feitu ya ke kamata langa fonua he tatau e bebe te taulanga tatolo alu he kako notify ne whaka ofa oi fonua te nau alu pe ke feitu ta weakest link pala kutaha aia kia au kau e mea o ko whaingau ke o mai e mau silini silini koe na whakamoreki ko e ko soko o sao au he foi ai whawharearea e ta ai whawharearea ko ia ki mua ko ke mau ahi o si hu mai e ta hawhe tupu ia ke mau ngai akauni ai kau mea ko kau he ahi Maria os ko ia patok whaire rewa ai mea kui ko overtime whaire rewa mea ko overtime peto kaike Aia kono uhinga ia oku tatari ai pe ahi ia ke toki whai pe i he taimi ko ia oku tepile i mai whare area. Ko uhinga he koe oku malawa ke hu mai hango ni hu mai whai taha ke te akau ni. Ka te toki lawa rewa alo whai ahi. Ka he taimi tatau whoke oku wakai e whoke kakai. Hange ko talana oku ke whai oku ai ho mou ngahi office whakawhi duu. Oku ai lahe taimi ia koe ke whawhare area ia. O ata pe ka whakafofonga ia me ni te tawa na tolo o te ata ko ke whawhare area pa te ala te ui hoto te ahi atu ke ki kolo koe tau ki tala no ange ko mo fie mau ko nga lava pia whai he utaimi a ka whakafofonga whare area ka ko ai mahino re vai o uhinga ai tau tolo ahi he taimi ni ko tau tolo ko nga ke to ai pe taimi te pile vai whare area ko taimi ko mai ai fan ke te akau ni without a doubt solo ko uhinga pe ai ke popo ai kau mini ai kau whafofonga ia ke foi taimi te pile ai whawhare area uhinga pe he unau te wahe wahe make Yau malawa ke lalahi, malawa ke iki. Di ben be ki taimi. Ko ko mau wahenga mau toria. Ui he ngai whakataha pe he ofisi. O ai be me o mai ka o ngo o fe mau ke ui whakataha ko ui ai whakataha. Ko ngo I ko whatongia pe ia. O kai ko me ke toki wahe I mai ha paanga mawahe. Ka ko uhinga ke hei level o CEO e solo. Hena aku ko kaveinga e campaigni
ka mau na uloto ke pure I lele na utuhau pa na utukfili au ako ne ko pa ko tokanga mavahe ko kusio ka pa na ke ha ofisi ma ka so ko ofisi ko mai me ko ni mama no allocate ke step ke office mono me nga au mo me alele mo me ko to te o mai mo ni mama no ke kumia ke ka nga au ke na wahe he silini ko ya ko feui a pau e kai ko nga ko na wahe ke na fai nga au ki he wahe nga ko na wahe ke fai nga au ki fe ko ai foi para mai pa ko tai mo o e ko ka wa hi solo ka fa mental fare ke nga ka pau pe au ka ke nau ke nau tui ke fa kau ai pe ke nau ki ma he na o ko ke ngai wahe nga si o mai ka kai o ku alo e ka nga o e fare area que awe solo pene whakaukau. Ka pau whi ma o ke hike wahe kau ngāwe, hike wahe kau ngāwe, ka ewa ai ke nau toki tiri he taimi a ahi whawhare area. Pau nau o so ki hange tau whatatani e o sea komika katoa mo whawhonga niwa o ahi koi niwa. Alwa tuai pa mo kau ngāwe e whare area, ma pako te whaitoko whaa. Ko nau alu ko ya tu ke pe nau wahe allowance ke ahi o te mo ti mo ti ki te mo no fo anga so ke whaka more ko ai ne fua ka ka te tom tu hau wai me e solo ko no fo pe fa ka pe o to fa ka e ka ka te tom te ke fa fo fua ilo tai mo fa fare area ilo ka pa lere ma ta fa itai ai o me alere Pacelo, Pacelo, ta fa pe ta ni ma pe ta no. Aquello che algo che kai primary school, ka ya toilet. I mean, the toilet is very poor. So che fa kau. Me ani o ku ke fie mau. Ke ngau ke tanga to tong tu hau ke kumia ka fu Pacelo. O mone la we me ka pau ke fe ka Pacelo, alo kumia o Pacelo. Awe te ke ngau ke tuku hau. Na fa ngoto ho be fok viveni he ngahi ta o mai ko e fare area. Ko nga fok ko na fa ngawe ake ahi ki ka fo fonga me tahi. He kumuna ho funa tolo no futonga tapu I he fare area. Ko angre ba tai mi ke na to fok ia ki na wa he nga ko nga. Ke nga ke na fok ki ai o fa ngahi ahi ko ni o fa ko. Ka ko nga fok tai ni mangi ke fa madala ko o si ai office o a upeki niwa ko pe office mo me a ki wa ba pa mo me wa ngai office wa henga kuna nga we ke tata na ke ngai report ko ya ko e ke tu e ta fa ko ni na ke fa ha fok na ke fa ho a hi ko I January February I wa henga pe ma o mare va ngai fie ma o viviri hange ko apia ko uri vai ko palopalema I he toileti ko ha nga ku ke fa ko ke solova I tongata fitu I he ume ko ya ku rere mu ai he nga u to fa de ni a he u fitu ko oso a ya go January February and ku osi o ma o me fe ho mo tokoni ke fa ke solova palopalema ko nga apia ko lauta bre anga I he vai me ume ko ya Ma be me panga fa va henga peso. Ko lo ka fonga nga ma hen ko ki mua. Nai vete ke sirinia, vete ke europea he ngahi me a pe o ko ke te fa ta pe ko me ko ni. Pa pe ta mai ta ka o sa ko lo. Lava mau ki foi na fa na va, mai mau ki totong ka ureipa ke mau ho ya ke mau afi fakolo ko pe alu o ai ha o moki palu ke ne fai mea ko ke utui ko silingo ni ko silingo ni ke fai ke mea ko na o alpe ha o ki kalap mai lava o mahaki senit ke aya ka mau bathroom kalap ka watonga he ko na mea ko fai ko ave scholarship
ke ngai whanau ako. O tangi. Moula ki ai haki kalapu ke langa aki ho mo afro. Pea mo toki kalapu rewa ke ai ake skoasipi. Ea fe ke mo ongo mo tangata ke mo to askoasi ka mo mata mai ata mo tupenu. Waki ai a mo tupenu pa mo toki o fai fo aki. Fai nga whakau fo ke ni solo ka pau te ke whatonga e fai nga whahino go fai go e taim go te heka go e wapuna ta mai. Ka pau e ah taimi palpare mai wapuna fe mau ha oxygen. Waki tui ho mask pa ke tok whenga ke assist aho o neighbor. Ono inga fe mau ke waki staple before you. Ai ko fai nga whakakau koe mea ni na ukuloto au ke whakamore kai o whainga silingi koe ni. Iha mea ke whakalokufua o lelei o wahinga. Pana ukau e primary school ia i ku priority ako. Whakalelei katoa e bathroom he standard pe koe kuia i he taimini. Te he peke functional. Whakalelei katoa e utanke vai mo e whakahari mo e mea mawanga vai go o mau. Vai mo ngai fie mau ke a i ko poaka mo e mea. Katoa whanki mea ko ia. Me na aku. Oko ambana ko mea ko ke ai ke haki koluka watonga ko haki ai ha mea ko so kau me foi hina fana wa o ya mo rei pa ke na o hange ni ko fatongi ai ai ka kai ke e te alo whakama e te at whakakolo ai nau whenga ke hanga o drive ka kai ke nau hanga ke purposeful e nau ke mahu inga ke nau ko konga rewa taha e silifa wahe ngai nau hanga au solo whatoka ngai e tai nau ala campaigni ai whehanu ake whine matua e taimi totongi no go ai SPPT wai ki microfinance institution i tonga o no go taha mano pau totong pese te tolu ni marewa pau nau taha whakrewa taha mano tolu afi ni mangeau pena kuongo i he taimi go ia o goia i tai tokanga he koe koe kup taha walu e koni sutone upehe koe amanaki ai tangata tonga koe totono e tangata tonga ke amanaki e malu i he pure anga a ene koloa ene moui ene tawataina koe uhinga ia unau totong tuku Hawaii sai na kuongoi ai tai tokanga e pure anga i he hu koe ai SPPT ai ko pehena kai ke hanga tu ki SPPT tu ki au e pure anga e uhinga ko ni sol o ko sio ke SPPT hange ha fanga rofi o na hanga ateki e sector tai maunga awe informal sector he ko ki ko fonga awe a kauta ko ni na focus pe he informal sector ko ke na tali na do ke no ha tanga awe fa pure anga ko ka ta ro to ma ha ni awe ko na tali ke no pe ta informal sector paula langa ka ngo e ka tutai ka tai maunga we ai ga no pino ya no whakakulupu but they hit them with high interest rate pesete tolni ai ka no ta mano pa ko foi tau pe ta aga no ta mano within a year you must pay it back and you pay it back with 35% interest ai ko tau na hana to ai ke whakakulupu na ngawa ke na tole funky public Pacific Way community ko ui ko na ulawa na to establish whainga ulunganga whakapasifiki ai mea koe maa pe au ku na tokitari pe ke na no whakakulupu i he whakaukau
hei kai te ke hola, tai taho no ko ngā ko ho o mā ki ho kau ngā no. He kuna os ilo na tole foi Pacific Way ko ya. Fai e a moa, fai fish, fai tonga, fai e ngai fonua ko ya. E ka pau e solo ake ko ni ka pau ka ki kulopu ato hongo fulu, ko ato nima. Pero ka hola ta o si mau ne no he ko no tole ko na pena to he weekend mai no he ka au. Ka pau na no ta mano tis out ka kato pe foi ta mano ya. Ko ke to pe ke hange ko formal sector. E panke ke formal sector. Ko panke formal sector ka pau no fare tali ta kilu. Te ke wak alo fai ho whaka wae. Pake hao tala mai koen koe wamano ni whema. Totonga te wamano. Pake o se hoka tohonga aue. Ko no ia koe formal sector. Pau ke ai ho repayment ni pau a koe security. Ngahi mea ka atua. That's the formal sector. Informal sector koe ke te aise mea security nau tolu. Koe ke te aia ke toi ke nau toi pure i atu. Monitor atu. Nau penki nau tolu he foi whema aki oni. Eu tau ilo pe tau doso. Ilo ka pau te ke hola. Kai ke ko tai ngo fai ai ko ki tuki ko ki mei kawa tari malanga. Ko topi ki he tama ko nai hola kai. So ke effective foi fonga ko ya ke. Pe popula ipe. So ko ke fine matua. Hai wera ko ke mo ai ki no ai pure anga pesete ta pesete fa ke ka ngo we ka ula nga ka utotai ka mo to ke pesete tolu nima SPPT he ko ke uinga le ka ko ke uinga le why would you go for a higher interest see right time mo for matala mai ai ko he fine matua then it makes sense ko na for matala ai o gualo no ki se ni ta mano ke ki ngoe pesete ta pesete fa go go ime ko faka eke te le sisita hoto api pe ko ate mea lere pe ko atu nga vahenga ke ta pau ai na o mai na toluia ai formal sector requirements criteria o apply ha informal o pe he ko mea o pe a mau fo pe mato ke more pe bea ka kono sai go na autor SPPT they walk in the weekend walk out when now silini he ka so for in ya ke natura tau tonga tau tole ka fa tau putu ha silin tau ala ki ai na fa more ke tau ka ke tau ke tau ke tok ta te tau toki feta kai tau foi dimension ke he ya Tako totongi ko ya kwa ke toi hata ha alotori pe kwa family muri no kore hole totongi. But that is our nature. Sai. Ko imagino ka te au oku tai fa poto ke tuane e kauta ko ni ke nau keina ai. So ko hangare wa uye ai fa ta mo e matua o tonga ta fitu ngai kolo. Fa ma popa o vai he $500,000 ai na silini ko na ta fa foki ko ke what is that supposed to mean to me ko pesete tolu nima $500,000 that's 150 plus thousand o alu pe ke ka ta ko ini me he interest ata tape ko hang ko fa imagine if that 150,000 enough within her constituency. How much more development te tau malava fai ke fonua. Kapau ko siline ne teka I loto e funky community. Pahanga rewa o fotu rewa fi whakau ya ke pange whakalaka. Ke nauhanga mua ke nauhanga mua o whakaata ke ngawe ake foi processing ngawe ko ni ka mau fe ngawe ake pa mo office vahenga uraki ko ksio ko ke office
mo ka nga o ko ka me fai ka na to ko ni age me ko ka kai la ko me ko na fa hoko ko ai avere vai au ia ua kilu o paanga vahenga o fotu ia ko tem deposit ke hoko ia ko cash correct lo ke de guarantee no ai fine matua kai o fine matua no banke ko hu pe weekend hu mai masirini tai me malo no forte ofisia mo paanga vahenga o malu ia ke foi me ago ko ke ne preach va o formal sector mo informal sector ai oa idu meiri pe ka pai so ko te ko hai uno e presente ta presente fa fu ka middle class pe te ko nga gua wai na e seti ke malu ya wai ba mo na repayment o ku pau alu hata ngowe o ka ja hane tunga fa panga pau ke pege lekula income ke mai pai alo no ke ave wa ko hane o fe fine osme form fitu whakahoa ki alatu ha CEO o no he pesete taha ke a ko hane o fe fine osme form fitu e o ange no ia ke CEO ko hano inga he kwa ene vahenga tu pau e repayment ka ha me hoko ke masiva alu pe ko mo o fe fine ke mo ki uta ka ke tali ho loko so ko pale mai ko ki o alu ke kwa henga ko ilo ko na me ko hale for to solutions ke lava ke fengawe aki ka kono moni te ke pe ke tawanga faka kau ke au ko nga faka mo ko sa no pe mo sea ko mo tolo ya ke unu ke ai panga vahenga pa ke vahenga ke una mai na to fenge no e mau POLOKALAMA ko na to anta fitu o tarange mo o kore ko mo fa fofonga he ku ai pe sirini o guai pe fonga o mahino ke pange ai pare mau fetaura mo motor he unfair ka au ke hanga o fango fu motor fe ka pa de mo hola motor ko ke mau ilo motor mi to anta fit ko ki sirini pe ni na mai ko fa mai au e solo ka pa na lava he pureanga he ave fo ke pureanga foi ta family ona ko no whakarea ke whakaivia ka ngowe ka utoutai mo informal sector ka ke ilo ka kai no ai kai kau masiva mo informal sector ka established businessman that is very very sad ai ko paanga fuke ko ni fa vahenga e piveni atu he tau ko to ape Aya o te mo malava be mo toria ke mo te whakalahi o mo panga malu i ko ke pange ka pau ku. O fulahi ai kau no ko he wahenga he. He ne tu ko he taini. O ko ne tu taini o ngau le rei apito no ia ko ni ki o mo wahenga. Io soko no ko foi wakilu ke scorrect lol ko o whaataia he pange ko to pisete ho full pisete wa noia by default so we can malava hakuvahenga ko no a 1 million and if I want to increase the amount to tana ka pe tau pe ko ya we tau fa panga hako te mai me foi fa ki te wat me wakil but ke au ko whakau solo ke whakaivia empower kakai to do something he kai te taulanga fonua tau tolia hono whawhanga kakai te taulanga fonua tau tolo no oange iwi malava ke kakai ke nau whaihanga aue e mone lau ia ko li ko ni o i Singapore ta iwa valmofulu our future is in our hand we must visit family ko langa fonua ia ko tu ia umoni kono whaivia kakai kau ia mea solo na tai fi maria patsete tauni not a single initiative because allocation e patseti ke ne hanga whakaivia ngai economic sector ke na ngau hala so ke mea una wo mai o lohi aki whaka campaign ke kakai te mau breakfast whanau that is kai ko halanga whanua hange ni o whaka campaign ta mai te maulanga affordable housing o mai ta miliona ki ai
solo ta miliona ko fare hongo full kana no tala mai ko poverty populations ko wa mano fituafi hanga nge o whakaukau I tau peko ki whare walu peko whare hiwa ko wa mano fituafi ko ia tau e whia tau lawa o eliminate poverty line tau e wafe fitungea Magona uhinga be na osa tatau ni manoa kula wata ki whare ni manoa Ka awe solo ka pana mai ta miliona ko ya o ange ke empower ka kai ke na unga awe ka na uranga e na utolo na ufare tu ke ai mahawe ka kai ke he o langa na ufare ona mai ke pe o ta mano I ka ngowe ko to pe na u fema ha capital finance ko ta miliona ko ni ko grant ya mo o apply mai kia ya ngai conditions so ko foi initiative ko lava mala to te a uia pe to ko nge ha wala nga na ufare ina ia ai ke ko no fenga fakau ka ya ko no ko e pango pe ko anga maheni ko fo mai ai ka ai fare pena mo la loa pe si o ke hanga no turitiko ko pe que no fata te fe uia pe ko panga ko no nga ki ko panga ai they treat the panga as if like ko panga na auto ko panga na kui ko panga na fai takata ko panga na grandpa panga grandpa piveni ko tu mahalo ku mahino apito ai ma na fatala no ku ta frau I ahoni ka ko hunga ko ta taimi piveni ko ilope ku ma lolo eta tala no te ada me ke loto ke ta ki fa osia ko ilope ko wika au te tok POLOKALAMA mai me nusila ko ilope te ke I California behena o nga ke ta tok hoko ato ai he ta taimi POLOKALAMA ko wika au io so sai pe ona be te ki fo lo a uia he ko ka ta pole no na o sta mai to ke mau mau alo o ta pol ko foi ka ke ha fai nga pepe sa ke ku he ni ko ha pe o ko ta hai ku hinga ku fola mai ko friend na to vili ang be ke ha ke poke pe ono aka ko o se patseti ke tau pe lava ke kalo mai ai pa to hoko mai vo to no confident pe au pe o ma te no au te ke wa mai pa Hawaii pe o ko ndi mo ki malo lo so o pau ki foi tai me ko ni o ki o fai tau pe foki finga ke from molo con che le che foki o di fare aria o ki I malo lo I bene o fa malo si no pe mo tu tanga e be me heni ka te o ka ku ai pe ai ngahi se ta pato heni na fetu ta ki mai so re ki e toki fiti ni be ka toki lere taua he koutu e au ke ka au solo e ngai update mai me tunga wea wha mawanga ka toki POLOKALAMA I pe taim te tau pe o nā kuhau moe unau pe kon I he ku amanate mau te foki wharearea even ka baka ke mau te foki wharearea TT7 ai isiu goi ni o ko amanake ke whahuat mo ngai impeachment mo ngai whailo I he mau rao ka ko hanga o stati le he kono fa na o so mai na evidence ko tunga ko wai waka puna ka we foi tunga fa wai fonua ke tau te kape
o ka eu loto o nga la go be ta go e hi ka ke to o la go te ka pe ta go fa malo te fa mali amsi un poco solo ki fa la vete ai ku impression se how for mai I LA ai mau inga ai ki POLOKALAMA talava tal no ta he whakaukau he system ta no he ITS o ta remove ta no he kakai ta no he events ta no he personals pa ko si o lahi au pito na u fitala ko mai ko na ha ba o overnight mai rai ahora ta mai masigo ma o no fai na de haula mo pika wai ki ka pato I was very impressed now now lady team na mau ngai he ki program ko ni so ka koe whakatoa o ko lava o admit mana tu na ka ya ko me ko no fo mare na ka ya ta fa inga asenita na ta fe mai pe he ripati hono analyze ha me na hoko fai tutu ni fai ke tuku ia te taiku personolo mo kata o mai haki platform ke na la langa ia he ringo he mau nganoa na ga ia haku amanaki hoko ia ko enlightenment ka fainga mea o au ke fainga magnetic mai fainga scale go no o sio o appreciate ka tola au ke kai solo na wa ta mai ko tau fitu ni mai na ga yo wako nga we holope ai ya te pe mai ako tango fano ato como POLOKALAMA it makes sense ako it makes sense to me que au tawanga ki foki tau pe ko u me ko me pe ka wako me pe ka poto ako tango mahino ka ta ha ko ke ne wikati ko tango ne mahino e me ke au is a fulfillment it's a great fulfillment ya kana dolpo ako fa malo tau solo que ako pa me he mo ka sponsor no fa mari little did we know ko foi mama nini of now interconnected we cannot do things in isolations tau whakaukau what we do have no greater impacts benefit ke ate se o fa malo solo kau ki hu ke o wakai kau na pulu fa ni fa ma sino fa malo atu piven malo apite ma fa nga mari ke fa ta POLOKALAMA aoni mo tala monu atu pe he folau kona ku te ki hena o tai hena ku mi ata toki felonga pe we ka hau pa te toki POLOKALAMA mai pa mino sila te focus apa te ko ni o toki POLOKALAMA mai ai e sio ke ta time ta tau pe he I we ka o fa tu piven ka ko Patsol. ku fa malo atu ka inga he lavalere ko e ta POLOKALAMA ko e aoni FATUFONUA fo o pe mo e whafofonga PAULA PIVENI PIUKALA o whafonga o tōna fitu ku hangai ko e whatalanoa ku ne o mai whawhiwhia pe ka pau ku ani I he teki mōtolo o ku mo mamata pe mo whanonga POLOKALAMA ni ku aunga ka teki mōtolo ko e tau mua pe ku lawa ke ma o atu ngahi POLOKALAMA kehe ku lawa ke o atu pe me tau me he vipon media o atu pe ngahi view ai ka kai ko ni o ku ma o whai ke POLOKALAMA pe ko e ke whanongo ki ai ko mea ia au ko I he o wakai ki ai pe ko e mahino ko ia o ku mahuinga maari ke te koe pe I kai ka ku mawhenga pe ke o atu ko e taim te u foki I sapate ko e ni ku lava e whatongia na e whai mai ai lava mai ki heni ko ngā ko e whamanatu e tau taha e mau tangata iki I Salt Lake City heni I Provo na e whakahoko ia e he wiki e ni sapate pa ku lava te u foki atu I sapate ko e ni ki no sila hoko atu ngahi whatongia pe me iai ai e toki whahoko pe tau ngahi POLOKALAMA anga maheni ko ai POLOKALAMA pe mo kau palofesa ko ilo ia palofesa laftan pe ka palofesa ino ki huakau e toki lava whahoko kotoa ngahi POLOKALAMA foki kotoa mai I he wiki ka hau
I he taimi koe te tuuta i ki ai, ma te tuuta he whiawhi tūsite, te wau ki New Zealand he whiawhi koe ia. Pei he taimi ta tau pia ku whamalo lahi atu, i whainga maari e koe ni. Whamalo lahi atu ka teki mo tolu ko toa pe, ai kau sponsor koe ia o Polokalama FATUFONUA fo au. Ko ilo i pia koe ke mo loto, ke o atu ho mo hingoa, tato te fito ka teki mo tolu o ku mo i Amerikani, o ku ke mo loto ke whakaha ho mo hingoa, ka ku whamalo lahi atu, ko ilo pia ko mo ua au ai vipon mitia ke teki mo tolu, i he Polokalamani, ko i ngā ke lava hoko atu, i he wiki ko toa pe, o au ki he taimi ko ia na ka awhetua ai ki ngā tai ka tau toki hoko atu sponsor he hoko atu ai. Ka ku whamalo ahet ka tiki mo tolu ka ki atape ia. Ka wahataha ia tiki mo tolu mo loto ke mo tokoni mai ke tau ngahi Polokalama whapaanga pa whainga tokoni pe. Ok atape ke whitu utaki mai ke teau ke la ke tahanga arrange ko hai whainga whodunga pa matuunga ko ia ai ngahi tokoni ko whahako. Kei ngā tai guai whoke kau sponsor ia o mo sponsor ai Polokalama ai vipon media I he whahinga mea pe, he whahinga Polokalama ko toa pe, o kai ke whatau te whito ia ki he whatufonua fo au pe koe, te whunga whanua alo au pe koe haka kune, o mai pe a mo tokoni, o whakaluku fua ki he tau ngahi Polokalama ke lava o atu. Hange koe kau taha koe finance, I loa New Zealand, I loa koe South Pacific Loans, ai koe kau taha eni, Starik Tubou, pia moe South Pacific Loans, I he ngahi no, mo ngai whia mao paanga ko toa pe, ange kou whai kai whatala noa, ka kuke I Auckland New Zealand. Tu kau taha ko ni Manukau, I he Kevin Drive, teke lava pe ko ia o mao atu ngai no ko ia, I he whika noa walu ngeau, walu, hiva walu, tala noa ke Starik Tubou he whika ko ni, pe kau taha nau kau ngā wete nau, o nau iai ke nau tokoni atu ki ate koe, I ha whahinga whia mao pe. Ko tau wharekoloa wala ko ia, I Tonga, ai hanga ke tau mo pea building, page fashion store, o ku ke I pe, unau kau mo kinau dolo, atai wharekologe ni ke awhi atu ai, ko nau whika telefoni ko ua fitu, tolu ni mao, no ko ngahi wala ko nau o atu mi ai, ko ngahi wala staila ia, oe ngahi tainimi, te ke lava mau atu ai, hafa hinga wala pe, I he tau wharekoloa wala ko page fashion store, au ki he su, au ki he wala ki he tau tupu, whahinga matohi po koe whahinga wala ko ia, o ku whenga wharekoloa koe ni kine o atu, ko hape staila koe kuonga, o atu ke lue mo ia, ko ngā ke ona ke futo mui, I Tonga, I he tau staila koe, wafitu tolu ni mao no, ko ngai tokoni ko toa koe mo whahoko ko ia, o tokoni ko toa pe ia, ki tau ngahi Polokalama ko whahoko. I kai ke ngata whoki ai, ka ko tau live stream, ko ilo e koe ai ngahi live stream, mo whitu taki mai, ki he putu, ki he mari, ka unga ki whakahoko I New Zealand, ko tui e lava pe whakahoko ko toa ia, I haku whoki atu I he whiawhitusi te arrive te ki New Zealand, o to ki whakahoko ngahi live stream ko ia, noa wataha, noa nima, noa ono, noa fitu. Ko tui mahalo ko lava pe ia, tau Polokalama ko ia ki he ahoni, pia mo tau Polokalama ko ia e lava o atu I he wikeni, ku whaambena ngawele rei pe tau interneti, lava ke ongo atu e tau Polokalama ka tiki mautolo, ko le whamare more atu ka pau iai ha Polokalama o ku ne ngari wesia koe, I ho whanongo, pia ku o atu e ko le whamare more ki ate koe, te mawhenga ha maurelei taha ke hoko atu pe tau ngahi Polokalama, lava ke whahoko na amana fo ke whai Polokalama pia mo bulldozer, pe mi Amerikani, ka ko tui ka pa mao ho whainga maari, pa ka pa I kai, te utoki Polokalama mai pe pia mo bulldozer, pea nei Auckland New Zealand. Mo mea, au whātu ka tiki mo tō, tau toki whelongo aki, ia taim te tau whelongo aki hoko ai.